Anar malaken yamka na dialtin kontin barwani lingwa seme biya kamal ka Nuer online TV channel anda mandu ni chang kodnyak. Telo de long koli en rain lin ka lingwa seme en wala chang wel kelka pay bangwan run kinan dang rawi di jandang rawi di dich. Ken yam bana rache no ke ta dana chalwek chaje tup ke je rai which ka South Sudan doran shal ke warab state chala do cha nei cha family mi shop ke kinan dang baro no cha ka lwek kwen Nathan Kontin Laji International Committee of the Red Cross Kiman Shalke ICRC no lokan ka doran shalke kwa joka warab state chajo mo chajalat kanete loka gwasame chiga Nathan to lor bank Nathan Kontin ka kemla IDP nere kon te karo fiji kem ko IDP kanete kon la internal displaced person kanete kon ya joch no ka kore kan cheng jegre wi ka so Sudan tin chang na kem rai wi ka warab state de larno dong riudien ka jang kanete ti te ka warab state ka kwa jok chala ro cha ka lok no te ka kwante cha lok bana ka lengwa seme chala no chi ICRC no la International Committee of the Red Cross you can look you can top no gwadan chalke mayen gumel IDP camp wa chicken family chicken kalwak chalado ne la kan family la kan ka much ke kilogram ni surgum to chop jan bakel la kilogram to chop jan bakel surgum la ka kam ga family kel ba kilogram ni jandang ro di ke bien ki ka ngwar ba kamnetin kontin la family mo ba ka jong mo ke wilen dang wel ke dit ka ba ko mo bo ke kilogram ni ti choko jandang re de ro ka su ka tokar anyok ba chala do cha ka mo che no ke kad ni kene biskuni tin kona la cham ke la energy biscuit anyok ba ken cha mo ke mosquito net no ke logotia ni nyet tin kona na cham ga tin nyit no ke charan cha de la kach anyoken chaka mochino ke patani chamu ka tabuini chamu ka plastic sheet ka chamu bak net ke kwak kon la tet kana no ken tung wan ko ken men ba wa chaka lo ke nyingman no kitin kon la ka na gang ka je no tila nyingman wa chari chit to chaka kam ke cha jo mo cha jala wa chilo din te de long wani ko na cha lo ka men ni ko la South Sudanese ka cha ni ko la Sudani ba cha lo din tere kem kan wana mo ne medala dera jen ler nyam gor no di yen ling men de kula matin jene an wo cha lo cha je tup no re wichin wina mi ka warap ki gon ko ken jenyon jen togde en cho jamo nyu the jeno buni choy kam we ka wonyam so the only way and de choje me de je we keje o de nat de kan mal de kan no re we ka so Sudan ka de nat mi mal mi ben de kan por de kan no ke de ka pur shit ke family ni ne de kono chu de kan ta ka de kan ka pur ko ron wo ba lo kan na ni chan ka DP camp ke many years na mo telemba no re we ka so Sudan so the only thing that now nyam keje o de nat de ka rodin mi da laken shina de nong no ba lok ba je ke UN jin godan kwa kon le jektin ka jeno runa kana ya benpin na me che gwa bolong gor jeno na de ka char ka duptin kon tin de kan kon no de kan je ka je alak panken karudin chikan de goro kan de ka lok so an lok mo nyu de jen wo ngor tanare re ka so me ba kon ba je gor ka tet no gor no ba na ba ka lok ki bi atini ji UN no no kon na mo re kel metre wi ka so Sudan tam na mo de je del kapchong che de wo woniam ler de na ban lingwa se me wo kon te ga ler ngwa long to gor no bi aling please me can subscribe ka no online TV channel right now gor jen wo jin ko subscribe and twang red button and ka gor no bi notification bell bi twang mi jira ma jidit gwa se me ko bi ler kon to gwa be ka shwamala jige ler de na ban lingwa se me edung kwinya chala de wone ne jane de chop ke kin to ko dangraw cha ka jojre wiki unit state anyoch la nyoch dite long no anyo je mo chene to wana long re wiki ka unit state cha ka joj ngai kone choje chuch kana ta dana te kana re wiki binami ka nyoch chang me beje long mgoro de jangach ngo nedial ki changching Nuer Korodian gor ka lok ka jo cha kolat gwaseme goten content chirek chi ko tokten wa pani jar kanti karwade chen jidore to chop ke kinir janbar wi di 75000 wa che displays ke chaga jonya nyoch kama yendit kanti bo ne chop ke kini to kudang die ju jan badak wi kudang wan jende bakel chaga joch nyoch ba float nyokaler kanti karwade
chene ti kin jan jog bangwan chaga joj ba ka koy kanti chene ti kin wera wi ku jog ku jan jod bakel chaga joj nyoch en gwad dan chiri mo je tokten ngai kon diale no nyo jiega long nyoch telem la pele you know mun nyon jeno ken dur yal konen ke entam tenen yen kan mane ken chika tiang ke chaka tiang ngu a piute gare pin so tel gwam de na chongten en nyon mi ben la kon la tel clean water ki pur kon ba ma so chiang la be jelong ajen menen yen gwasmen go chala do chire mo che tuok ko gorga jeno de ka lok minister gado bi pal bot che jo mo che la ji ai radio en wo che choje mo che dit ka gorga kuma ko dara lok ka jawran chalat ke je dene dial content cha displace 200,000 people kon cha displace float dere ka deken ka lok ka misham kana ki ke nyin toyka so na me amle ro den tama cha jo mo cha jelat man dia de lari jenen gwasmeni nyoch rewiki unit state jen chimi jidit nyoy tetene chiang no en ruon la nyoy labe ngai kondiale so nyoy labe la na la ka daga no kum nyen mi ben no la kum la jati ka lok ba ne to konti la organization kon gor ka lotin la na loka ba ka jogo no yen loka na no lo chiremi emergency but bi ngaji no ne mala tuong nurun la gor jeno ba ja kapchong ko chi aja ngaji no mala tuok and then gor jeno de jamo kamigel ka nyoch mi che de bere wi ke je ki che na che ga de de ke ko la lat ken ke tet ken di alti mi chal dai ke liu la lat ke la drainage system an la piu la ka lot karar ke je ki cha gor no bi piu bu ben to to la lat ke ne ke tet bado wo dong benat bi ken goro bi ke limno chi kuma cha kon ak no ki kum point ba ko limno chi rek kon ben bakule let ki bakule ak ne makaro ade yere which unity ke wi dial content re ka sos dan no gore gwano ne dormete ke nyoy mi cha ngaji no nyoy labe tini chang gor jeno de jamo ka plan de project de area leke de na mo de jo so jen do dana dong de mi shirkana me de kap chonga je ko ji nyo choro de bukul to ka tar nyok gor jeno de kuma der let ka de organization kon lokana de can action de can la immediate action ka kui ko chi emergency like this de la to ka tar ko nyo mi je ben la du mala ka nonga bot tel mat pina to go kana jot la kana be gwada dan chi piu no shigaben Läär dian balin gwaseme a breaking news re wika South Sudan gwad mi chala no ne charam kel mi cha dan chajenak no ramdan nak jere wi chalke Equatorial County ka Eastern Equatoria State na gwad mi chala do shi na shiria mo che toktin en manji to gene wato ke Wednesday morning no wati ke wun mate run jandang dok wi badak jen wa farmer ki ramme momme la purkak alo telemdian mlalade jen jegejere kakade ndoro mi gwad dan tetin ka garden de dor mi chalke woro village anoka jen Eastern Equatoria wachu ramet daga mech churna ben wajen chwaje ber shokade wachu ngoy me jen ngoy mi chwa chobler ka chwaje onek chwa berwide ka chukana nakka joran chalat ka je chineri kon lan nin chikala donating kon nakaran be ka dor mi chalke lo lianga area ka Torit County kaneri content baran baje benak ne ke Eastern Equatoria ka joran chalat no wa ngure ken nenak wa kenyam chikana no dong de kan barje de kan kulu shok but after that chur mo ro yu bar yu kan chobler ka chukana onek kan gwasamo chi chief Avelino che jomo che jela do ne ngani kan ko konen kon nakana ko kan tele ka match so metal jima je tamre wika South Sudan la joje no jin betel luang you know so ngai kon chikara to so mugo kon ben gwasame ka kuma South Sudan mitte kering mi chitu che mi shaling en tamano sharan chaja nang mila farmer kietere ka kada bi anga nyodo je no di kuma South Sudan tele jamal tene korten okay ko jira mutene jire ka kudu ka ba jo nak tere ka kudu nyodo je no di South Sudan take dop medara won yam ka je ka wurin yam mo bagwa mi dit kirun wan baga na ngalum mo te chaja kap te kan mi shirka na me so men bana ngai gwata me mech akantin kon nang na rudin ka kare wika South Sudan mo goro kan de ka bat kabdi en cha ba kab loro bang ba ka kab mu ku mo koro de lawri alika ka ba ben gwaskel ka ba mal ba jenok a che ta te kirma yadi de gogo ga jamantama logo de mal dere ben woni South Sudan woni jen ka mutuka gwad mo tele law and order mi de tup de civilian de meken de ka ko gwad mo ramadan yen malat kel che yen ka shi gorno dong te mi de kan lat so what is the way forward on this point tell a way forward so but dinilia so kuje mo gor ke je kum South Sudan no bi malbe ben
ba maj ba ka gwa dan chimal chikene nung na me dera mo dien Jordan gwazmen gore banwa ga yekel bana roch ka kui dakring machar ka jomo chalat gwasme gore jen o de na mede jen wa yekel jen jomo chalat re wich ka so Sudan ko do badana de lonye duno reng machar chaje chaka kelong ka dup tungwan anetin kontin ngai kono jiter na ka jomo chalat gwasme minwa ka yekel antame netin kontin la Minister of Justice chikala do ne kenen wale they can fate of Dr. Machar they can decide ke chikana gorno bika raja wale keta ngwanan paiwa tamate kon gata di ta ngwan chala do ne chinetin kontila South Sudanese government waken chare realika ke chikana la do ne Dr. Machar baje di LUK gwadan dan chi right dio je chala do karun wang dio je but chikan la report in there tang one but jo chikan kulat gwasme Minister of Justice tintere wiki juba chikala do ne first by President Dr. Machar kan natin kona chaga yen ke la jukwara waken ba kan ka trial ka court ba kan ka court ba ko lukten shukuma kirmiyadi te jo mo che jelat chikan la do ne kan riang Machar jene baje mo ke serious charges teach to kone chalat wajen baje charge ko jene chana chekaluch ke jen a treason chajelat ke murder ke conspiracy destruction of property and even crime against humanity jen so che dwer chajelat chana chekanak wajen baje nan ka court ke jen money chi authority intere wiki jubu gwas mi chicken Dr. Machar chicken label lo jene terrorist ka jona lat kan gwasme ke ring Machar men chalat mi jiek mi bej ka kujamo baje nan ka court baje uluk ngai kon mana lat ke kum kirmi yadi kan mana ba luk Dr. Machar rige dan ci to kana Sir County wade dan chama jurchaje nektin kene tae dan ci ring Machar chineke ichike kume SSPD abichig nyinga je kan na moni eri Dr. Machar ka jona lat kan gwasme kene jena danan baring Machar baje yen kaje ka taran tikalat kaje ka jom tikalat gwasme a very shocking along rewika so Sudan anone Dr. Machar ngai kono no jen tereng machalat right ngai kon diale dundo jen e kume SPL gaigo jen te ka wan long to rom ko wi de tinyer kaje KIIR MAYARDIT chirma ngai kon manyam dun 2013 ram ke je wide jang dun 1991 ram ke je wide jang da kula tedi a charge nyir ke je baye cholo no je ne ram je ke ram chinanak anyok je lela opposition leader ko kuma spelaiwo so tidiala ti ro ka wide KIIR MAYARDIT choro je dop mi bari ga ti bakalat ke je so anti chitketi tilin kon magwasa me Minister of Justice ke jingwa rewika South Sudan kenya nana akana briang Machar bongor committee rete jen amene mi chaje nung rar ko baje buluk ka jodan chalat akana bi kering Machar bi kana nang rete jen very soon duno kan changadan en baje nang ka tijin ka baje kamrar ka baje nang ka kor je kan kana kolat duno kana nana baring Machar baje kamrar kering Machar ba bala ramimo mo dong ba wi ka position de ka jodan lat kana ko ken ngai konan wo ken chigane to take a good time with Dr. Machar we can ring Machar rami chimi jek chajalat kata kore dane chi civilian chigin ke de ni KIIR MAYARDIT ka ngai kon dial no ring Machar tele dur mi chalat me dane chere kelung o de kuma KIIR MAYARDIT point de ne ka te kon te chit trap ka trubil de ka nangre we ka juba jen do be dane ko lat keje ne te kone de moy ka dwer ka netin kontila SSPD ko ka ne kone te ka dwer ti ja jogo no jenare which ka chikana no KIIR MAYARDIT dunda kuma chikande jere which ne te moto nyinga civilian de ka chole dikan kula nang mutedi chikan wari kan na ka jamo ka chaga jogo no yen baye nang ka gwalok so right now ring Machar at this point innocent duno ngai kone ramugwante arm che jikam ngum la lede la jeg dia la ka yoro wido so cha kene cha dia cha yoro wido so men ngai kona ka jen repolling kona me ring Machar baje dil nang ka court ki baje nang gwalok baje luk gwada mo jen gwada dan brodo dependent ka kuma magoro rioreja so ko kuje mo wane ne South Sudanese citizen wa bikan mi chirina me bikan ngai kana me chi dun ram kel
na meni me ba lugring machare ikani chi dun ram kele kum kirim yadit akani wo bi mal be bre wika so Sudan re wika so Sudan keliu akani mu na me we unyam ka bina raj ka baring machar ba je deran wenamo akari machar che bile participate ano ka duwa badanan be mal be ben keje ban ngai kon diale en wonene without ring machar so Sudan will never be stable ngai kon reality na meni so mangai kon diale so jo me de kon ngajino ring machar ka jen tama me chala da walle en wo ramimo mo ba nan ka court ke ba LUK jo mo goro de yen ngaj bat chang da kana kolat kinere konti la transitional government ken minister of justice chikan jo me chikan yan pin en go baring machar ba jo kuluk duno kan chang da kan kana kolat ka do badana chalat ka je cha jo me cha jalat netin konti la kum kirmi yadi jowol diana ban lengwa same kala do ne 18 kontin dong tin kwa peace kwa je monitor tin jwal ke sidisam tege jom jikala gwasame na kenene akane chairperson of the peace monitoring board known as sidisam Major General Teshome Nagaw Ayana wajen tege jom chalat gwasame ajene ajene me chato ke 2018 peace agreement ke me agreement dan ya tan karun kin dangre wal badek ajene duwa magwa ke me cha ship ko duwa magwa na jen no ajene cha progress me dit cha jelat bado won teme de maldare ben collapse ke jen tame me akene ring mi je chi magwa akene sit some point no chika wo ko ba part in diare wi ka so Sudan ba ga jako de kenje de karach de duwa dan de maldare nyam ke je de jeri alaka dundo ken ta me mi chire ke to ke jema munaka na ke jema ken ne me are kel mi pensos dan ko ba wonyam nje sidi sam chikala kul lado wona ne ken tin konte tan kamal ken mal ken lot so de kon chulara no kin mi yadi telmal jete telmal mi chalot melat ke jen wo nga ke ramme me chamal chajelot by the way ne dial ke sidi sam ti ken tin kontin ku pis ku ken monitor kene de kono kumal ku monto bat cha ka jigno ken bul ka bang ne bang ka bang ne ko ken me dan ci korea tok tel mi ci kana lat ken mi yati ken condemn gwan mena ka civilian etin ke helicopter kan no ngi Uganda no kare wit ku kin me yadi ko violation of the peace agreement ne cha tan ko jele yar ka jeno tel mi ci kana mulat right now jen ku ramadan la ko ren tam ko la barar no ne ba mal ba je gor ba mal ba nyoka murial ka jeka ba bon dial content rare mal ka ba ka tom ba mal ba jatan no so jo mi chit kana me mulat ken jisi sam gor kano bi mal be benede kono kwa peace kwa je monitor cha jo mo cha jalat dere gwa no de yen mishir na me de yen ling ler do diena bal har ye gwa se me chala do ne cha so Sudanese ni ti chop ka jendang ru baro cha ka yen re ro Ethiopia cha ler mo cha jalat South Sudanese ni to chop ka jendang rid baro no cha ka yen kane da toni wa ka ji Eastern Equatorial State cha ka yen ji Ethiopia Authority ano wa kane di jendang rid baro ti wa ke cattle header kane da konde la yen rock no ka jo dan chalat government spokesperson Ramachalka puka yel ma yen che jo mo che jalat do ne kane ji ho ka ti cha ga detain no ka korke me chika border chika na ngok chiko ku Ethiopia lakena wajel ken ka match ka ngai kone ka joran chalat gwasme ngai konen go enra ne te kon la ji ho ken kon te ka hok alaka tel header lakena jel ka match so chaga chu kep kum Ethiopia ka cha yutul dwel yene kan jendang red baro ka joran chalat gwasme ne so ken te konen te ka hok tin jal ko chaga yene tema gwaden chalke muzan prison ray rule Ethiopia ka jawdan chalat keje ci ji ko tere ji kan kula do ne ki minister of South Sudan embassy metre wika disa baba ikala no bi ka ro ke kum Ethiopia ko ba ne ti ba ka loin ka jawdan chalat keje wa kan ci kan bier ci kan lat kan de konti la South Sudanese te chop jandang red baro ko ken chicken border ci kan cross ka match ka jel kan ko chala do cha yu yen KUUMÄ Ethiopia ka ta dan chalat keje jo me dergwa en wo de yen link do bran ci ben keje mugo kon ben ka do mal ka man to re wi ka South Sudan gwas me ban ngaje no mal no be ben by the way go land bi ci land metot ci one side both side gor kan boro den sacrifice en yen kwareme
ki be kwan be held responsible ka der mishala de mishalat ka jano tele evident nyo da wote gwakur ka jan cha participate ba ko to beneku der ka jako buka free yene je ko jan rammo Nuer de mal der kula benede na me a serious violation ke peace agreement da ni chatan anya mo kon ko mal beben don Nuer ke liu cha je dek akir ye de Uganda cha lo ni re Nuer jen mu ko yel ne tema ku ma kwachut ko de man ko jelalat jen de man dan en kwala li betama mi che ma kwachut che ko la do ne mi sharing ma shar cha je bulun and then ba malakal ki apanal ba jamak so che lat ba shoben right now can continue result dan le rode ba result wala men channeling ne re contin la minister of justice ke jengone e kan ci do la wala e kan baring ma char baje nan ka court ka ci gala no ring ma char baje yen baje LUK serious charges jen awa neng na ring ma char ka jodan ci jangalat no duno wona ban mandana bala wala ring ma char ban jelo lin ko ngay kone ngo teleb dent wrong to nyoda no jender trade jen duno jen ko political motivated mandana yen ke je so jen do badan ndong tere ti jen ke je ke do badan baje LUK je nyong ngad ne je gwa rami mo mi mitien ke ter ke LUK je che ja LUK gwa fairly da ja LUK je ka long ko do mi je no ko che gurno jin bijin free ka di alto ban ngana jen wonene rei wika South Sudan mo kan chiring mo char che burar things because in different direction chicken be jal ke jen do be kele mo bu ngana bi ke jek so right now na me jen abdul dana gore de kamye mi te gum do dien mi chiro do nyok I will come live again ko bi alerin kon lat krudin bi akling for now jen lere me gorno de nyoka ye kele mi jira ma jidit gwase me kan on TV channel please make sure you subscribe can be notification bell bijitwan another thing me take information michling information la da gwasme kede la jega ka radio tamazuch jega ka radio jega ka Sudan Post no can media to go to koken te charia leka ke ti cha verified all the information ke ti cha verified gwasme telemat keten me de la no ngaka me cha madunde chirga mo tegene ti jir ral gwasme te lan were lar kana ngum raji ke ki parkour ke je parkour che right ke video ere video ga na mo chela de no ma kwach che yong ma kwach tu che yong no sete ko dere nyinke kume mo nyinke kume jen ba jen nek chit ka ta ye da na cha wuri nya cha ne ke je we all have watch the video ka chana message to tana jenen so kan online TV channel gwasme tele mishal ke fake me take opinion me tupka ba tub ala individual lo lat kenija ka chumona Nuere so chumno kon la kon kala ni chiang odi Nueri chaka bai kwarken na mani me lorore ko de jalat ko me sia dop sia bai de nyodo dop sia ja bai nene a chang tika par me tedi bo ka Nuere ku chika banjo ngede no position dan titene ku Nuere jege ka ku Nuere che je ka war che je ka longdo okay tomorrow vanyo again chang chiro ko jigo no chi bom chi tika all the power lo chile dier ka Nuere ngede no there's a time during election by jawuga dorun ka kanti dun abin Nueren kondong de jokwan buglo gor do you think they will vote for you do you think they will accept you at this point while you are betraying them right now you don't want to speak on their behalf you are calling them terrorists do you think that they will accept you no they will never gonna vote for you ni jini wo bi should wo bi la de do anwar mo beje long so tilat kono gwasme kadisha verified so jo me gor jeno de jalarie en ban yo je kale rodin chi peru jeno jin bi Nuer online TV channel bi support yataman